Ini nga rin din iruging nga ibasa ti LAGIP ti NAPALABAS ti pagayam ti nga Darwin iti Ilocos Norte. Sagudahan nga rin ti surat, Dear Manong Nemy. Adda digiti naganak nga sanda nga kayat nga ikalikagom ti panagbasa uno panagturpus ti kolehiyo digiti anak. Adda mat digiti anak no kasano ore kasano ti ayat digiti naganak nga kayat da nga pagbasaen digiti anak da tapno makapagturpus da iti kolehiyo ngem awamet iti interes da. Ape nga tamanong. Kayat digiti naganak saan digiti anak. Kayat digiti anak saan digiti naganak. Ganadamat digiti agdatanggay, ako nada, kayat digiti naganak, kayat mati anak, ngam adamat lata digiti saan ngagbalagi. Apay, depende ka di no anya tinairuit nga gasat, ti may nga tao. Manong Nemy, may sakmet ka digiti narway nga dumdungeg, ilato nga programa, kahit kumita nga iburay, ti pakasaritaak. Simple a pakasaritaan, ngam amok Manong Nemy. Nga damat maitid na nga andal liwliwakan pagsarmingan tibihan. Talo kami nga kakabsat kad siyak ti buridak. Kad gapo iti kinarigat tibiyag mi. Kad gapo ti kaawan ti regget dagiti dua kakabsat ko nga agbasa. Ken iti saan nga panangikalikagom ni tatang iti panagbasa da. Isu nga agpadpada da nga nagpatinggalaing iti grade 4 Manong Nemy. Kading garik iti bagi ajak tultuladen digiti kakabsat ko. Uwen Manong Nemy. Nagraduara kon iti elementarya Manong Nemy, siyak lang tinagraduara iti elementarya kada kami nga kakabsat. Kahit ko launay Manong Nemy nga ituloy iti panagbasak. Imbagak nga rod dayta kini tatang. Im nakigtot. Kanya, magigulit mo man ti bagam Darwin. Aslam maladyak ko rin nangag. Di ko nagtatang. Katituloy ko kumamit lang tagbasa. Agbasa! Gusto. Gusto tinangin ko. Agbasa. Agang angaw kan sa barok. Sanak agang angaw tatang. Ang imsam mo ka di nga mo. Nga saan nga ang angaw ti kaado digiti magastos no agbasa ka. Mabus-bus nga kwarta nga awan tumit lang ti Serbina. Abay ko na yung awan ti Serbina tatang. Awan tuman na ti Serbina tadi mun tumit lang may obra. Agtan nagkantumit lang iti kataltalunan. Uno saan ka tricycle driver. Uno saan ka nagtrabaho kanto iti construction. Oray no, nagpatinggakla ko may iti high school tatang. Suwartan kan. Agamang ka ta pinalubusan ka naggraduar ti elementarya. Kitam ni manong mo. Grade 4 laang. Ngayon nagpindis ti trabaho na ti construction tamay sa nga mason. Kit ni manang mo, grade 4 met. Ngayon iso ti kahera. Iso ti kahera da. Iti karinder yung pagtrabaho na. So sa mo nga papilit pa iti kayat mo. Tagsangit. Makabibisit ka loko. Kagsakit isang manak, kang ka nagrason pa'y. Nuan niya ti kunak, isot basok matungpal. Ngim tatang, uri high school laing, tasyak tun ti makamo nga mga pamuspusan ti panagbasa kiti kolehiyo. Adula amin! At adun tumidlat ti master ka katrabaho na maggraduarak ti sekundarya tatang. Sumardag ka kunak! Siya! Tauraan niya ti bagbagam Darwin, ha? Saan nga si Kati matpaturay? Ad-adan na matulungan na kinitalon. Itataod di kanto nagbasa. Adot may tulong mo kanya kataltalunan. Agtalon ta. Kaya nagtarakan ta titigwen. Dahil ta tisaok. Kat saanin nga. Saanin nga masupring bay. Iso nga saan ka nagsao. Kaya sardeng mo sangit. Maangit. Insardeng ko nga rodan tinagrason Manong Nemy. Tamok nga wat tumatla ti Serbina. Iso nga tinaramid ko Manong Nemy napang ko kinasarita ni Nanang. Tamok Manong Nemy. Nadamit na kiti kong daway nganok magpakaasing ni Nanang kinitatang.
Ket damat digidi kong daway nga maalukoy ni nanang tirik na ni tatang. Isong nga nasidgak Manong Nemy ni nanang kiring pakpakaasik kang kuwana. Nang kasarita yung mga nasiyat ni tatang tapno palubusan nak nalang agbasa o naging gaaklang iti sekundarya nga graduar ag turpos nanang pangasiyo. Manong Nemy ningarod nanang tinagsangita. Nagayuman di makisrita kini tatang nanang. Ay na anak. Sa mo man ngay naramid pa iti nagkidaw kanyak tapno kasrita ni tatang mo. Ngayon naramid kon. Amamom ni tatang mo. Amamom launayin. Nuan na tibaga na nupuraw ko na nakit puro latak. At ako mga sabali nga papanak nanang. Kanya, hanit ako naman anak. No, dala ko masabali ang papanak ko na agtalaw ka dito yung balay. Kahit mapangka iti mabalin nga mang pabasa kayong kasta. Kasta ka dito kahit mong sawan, Darwin anak. No, inak nga to sa di Aurora. Aurora. Iti ayan da Uncle Sido. Saan ka matgarot na palubusan anak? Ubing ka pa'y. Ubing ka pa'y unang nga mapan makigasang gasat. Napi ako mamutin ano naggraduar kan di high school. Elementary amat pala tinraduar mo saka agisto awayan mapang makigasang gasat. Ha, kamata pa lubusan ah. Kasaro nga doon na, kasaro nga doon. Kahit ko na nagbasa, iti trade. Kahit ko nagbasa iti trade, toorin no high school laeng, ngimadan vocational course nga ijaya da. Tanya kami no katalaim a kurso. Electronics ng isutuso ita, electronics. Amoy mo hilig ko. Tiag tarimaan ti radyo kada TV. Tarimaan ti cellphone. Bayaman na. Taulid tagtungarot ti makisarita kini tatang mo. Ken kasarita da manong kinimanang mo. Tatumulong da, tulungan da ka. Nagpeso nang, uwan. Ureta adda pay lang awampay, warakidi. Awampay ti asawa da manong mo kinimanang mo. Adan trabaho da. Kadwata o no, kadwata ida nga makisarita kini tatang yo. Tapno palubusan na kamatlahing ni tatang mo nga agbasa. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy. Saan lang nga ninanang ti kinasarita. No digit kinasaritak pa, digit duwa kakabsat ko. Ni Manong inauna, kini Manang nga da iti tenga. Kat isuda, kanda kami tinagpakpakaan si kini tatang. Tap no manugot, nga palubusan na nga agbasa iti high school. Manong Nemy, ti maisaping amin, nga kahit kulaunay nga makapagbasa kiti high school. Katap nung tultuloy iti pa nagkaeskwalaan miki ni Annabel. Manong Nemy. Ni Annabel nga manipod iti kaeskwalaan kami ti elementary aging ga naggraduar kami ket adan na limit apa nagcrash ko ken kuana Manong Nemy. Imanugot ni tatang Manong Nemy ket kastaunay ti panangarakop ko ken kuana. Yan nang ted kondisyon Manong. Masabol ka nung tumulong ak malang iti bigat wano agsapa. Kada giti ramit ti taltalon ken panagiwayway kada giti taraken. Sakbay nga nakagbasa ken sa paik ti agawid dati kamalman na ti madam ket tumulong ak latamanen. Uwan ko na. Kayak ko na. Kasta ko nga tiragsak ko nga napan nang ipadamang kini Annabel. Annabel, makapagkaskolaan tamat laeng. Magpaiso, Darwin. Uwan, Annabel. Isungod nga maigtap no may ko ipadamang ken ka. Agkaskolaan tamat laeng. Kan naggraduaran na elementarya. Kalbasan na. Aggraduaran tamat lang ti high school. Palubos ni Apo Annabel. Iti nga rod college. Jaktulan amo ana? Jak to amon. No, agkaskolahan tanto pa iti college una sa anin. Agasawa tanto. Ana, ito ko nam? Abe di mo impigsa. Abe niya sa asmo.
Awan, adaim baga. Agora ko nung di mo ibaga. Kuna, orasan tanto agkaskolahan iti kolehiyo. Ngayon mag-asawa tanto. Allah, ni daytoy. Pagturpos na pala yung elementarya, asawa ba gusto ito bagbagam? Kasi ka nga sa dinunutong at paggraduara ay pagbasa kami ti kolehiyo, tapos pagarikan lang, Annabel. Sa dayek to kanong bagyo, gusto ko na dapapakin ni mama. Ang mga nagpatinggak lang hindi high school, siguro, Annabel. Huwag gayam. Imbagman may ka. Tapay. Siksika, awang kaduam? Hindi ito eh. Sa bali man yung tada, panunot na. Kahit ka kumangamin nga nakupan eh. Uy, di ka kasta. Ubing tapay launay. Nadagdusolin na barukong mo. Hindi ito eh. Darwin ka lang. Bagam nga magtimayag, ha? Gabuta, siksika laeng, kinawan ka duwata. Katundot na ka bagbagam. Kinaman na siya saksakan siya component mi. Madiiguni, di ba? Electronics ka, electrician ka pa eh. Saksakan ti component mi. Anat component? Ala, di na ito eh. Awag kami component chuket. Transistor radio lang tanda. Kunak na ang makabati component ken. Awag ka di ba tinang kita? Ni papati makaamo ngem awamet. Sige man Darwin, please. Kaya nabayaga ko nga jak nang nagdengeg TV music kapaborito dito Esther FM. Na? Ijay? Love radio kunak. Sa mga yung bagam ngayon muna di ka agtagtaga rin Basta love radio akin, action radio. Sige. Ay nakarot kitaan. Sige, sobrang kaharon. Umuhin Manong Nemy saksakan iti component. Siyempre kakiti na pintas nga balay da Annabel. At da mabalin da Annabel Manong Nemy pakakitaan tinapintas nga balay da. Di alad, di gate. Napintas pa iti hardin da. Napintas ti salas da. Tada TV da. Nga, ano ito eh. Kan kastamot ten component Manong Nemy. Mambayag ka di po Darwin. Dandanin na Annabel. Ano kami ti Perdina aya? Ano na? Ano kami ti Perdina nga nakita? Ada na pugsat itiwaya na. Insilpok kita. Ikakiti electric tape. Tapno saan nga grounded. Ay templang ka nga ti Diyos. Tagmirian data. Inton malpas ko. Isunod pa nagtemplamon. Anya gayam ti premiok no mapagbaling ko. Anya ti kayat mo. Oy Darwin ha. Apay kasat pa nang kitam kanyak. Isang kiss. Jak kayat. No kayat mo. At ginatang ni mga sangkis. Isunod ti ukisak. Taited ko ka. Basta isang kiss. May itlata no mabalinen. Padasentan. Ti agkiss. Dito ubraek. Mabalinen. O sige. Okay? Deta. Iyon ko. Iyon mo nga rote na Ano kayat mo? Nakadial na ito iti. Gurka. Uy. Gamam ti imak. Darwin ko. Nagling kang sansing. Sikamot. Ikigamak lang O sige. Iyon kon. Nigama. Eto na. Alang araw din Gagaranak launa yung ito na Tigem. Sige. Alat mangig mo. My love. Wow. Siksikan tulae. Yeah. Ilocano version ti Endless Love. Ambok sa title na neta. Jak tumauma. Wow. Naipatang pa rin kahit kung nagbalinto nga team song ta Annabel. Jak tumauma nga gayayat keng ka. Nito ito First year high school tanto pa lang Uy. Pintas na ito yung kanta. Produce ti Never Studio. Ay. The Rogin gini Clarence data. Ayan.
daytoy ligna. Oo, pumayatin Thank you. Thank you. Naglaing ka, Darwin. Napagbalin mo ti kumpunit mi. Napag-isupay tagbalin to nga timsungta. Nga ta? Mapasamak to nga ta. Sabi ko ma, kiss nga ro na. Uray tao mo't kadwata ditoy. Ditoy. Alaman lang nga ro din. Ping-ping Oo, ano nga ping-ping. Lips Ha? Uy. Intuloy ko nga rod, ti panagbasak Manong Nemy, marigatanak ta saan nakapalubusan ni tatang nga mapan ang baso no Jack matrabaho amin nga ibilin na nga trabaho Basta kastamat ten Manong Nemy no agawid akiti malem ngem inan anusak amin dagitoy ayat kluwa nga malpas ko aging ga iti sekundarya. Ket gaputa ad-adan nga manayunan ti amok iti may panggep iti electronics madumaten ti amok apa nagtarimaan kadagiti gagangila perdi dagiti radyo Manong Nemy. Radyo, TV, plansa, electric fans kanda dumapay. Aging ka Manong Nemy nga idi agkasangay ni tatang ko. Insagutak tinasembul ko nga transistor radio Manong Nemy. Terjerak idi ni ti high school. Happy birthday tatang. Kaya nadanunan man iti pa nagkasangay ko marok. Nanayunan man iti tawin ko. Tertiary high school kan. Idinto ta si katiburudak. Diba? Untang, happy birthday. Kaya kita. Gabot na nagagat ka. Nagtarakan ti dingwen. Agpaparti akit talo nga kanling. Kanado nga manok. Tapno at damat pagsasangban tayo regalo kada kayo tatang. Radyo. Makadangdang nga kag matlang no ko ti radyo ti karoba. Nanggatangam. Ni tatang met. Nanggatangam ko nak. Nabayag namin nga perdi di radyo tayo so nga itilatan karoba nga gandang nga kiti action radyo. Inasembol ko mismo tatang. Inaramid ko. Di nakman loklok ko nakastad Darwin. Di ko naman kit dati nga naasembulen. Kit dati nga naasembulen kit ginatang mo. Sa mo pinagsisilpo. Tatang, dagi nila dumat ginatang ko. Ti balay na, ti waya na. Ti pagbulyuman na, pagdayalan na. Ngem ti mismo nga kangrunan nga paset na kit inasembul ko. Ginatang ko amin ko nam. Ni tatang mo. Awan nga minti pamati ta kanya ket. Alawan, awatek, kadagamanak. Ngam ado kumamit laeng tinagapuanam no impamay samtimang tulong kanya kititalon kan panagtaraken ti dingwen. Ngam sanga day ti ambisyon ko tatang. Kanya nga ti ambisyon mo. Ti agtarimaan ti perdi nga radyo, TV kanda dumapay. Tatang, sa baliitan ti panawin. Siyak di ati mga ibagat kasta. Sa balitan ti panawin Darwin, disposable itan ti amin nga kamen. No adda perdinan, iberling dan. Sa daman ng gumatang iti baro. Para makitan tulang tatang. Mabalin to tagpinos na baro. Hadan to labasit amom. Ngem saan nga isuday ta ti pagbiagam. Agtungpal kan tumetla iti talon. Wano tricycle driver. Wano agtrabaho kan tumetlang ti konstruksyon. Tsak pait mabalikasen. Construction ko nakuma. Wen Manong Nemy kasta ti pamati ni tatang kaniya. Dakurang ti pamati na Manong. Ididinteng ti JS and Senior Junior and Senior Prom. Adda na angay Manong Nemy nga pasala siyempre ti eskwela mi. Ti first and last dance ko Manong Nemy na pangko inalop ni Annabel. Wen Manong Nemy napangkungarod inalop ni Annabel
Ket in request ko, noan niya iti mapatukar nga sumarno. Tapno di kasta ket talagang mapangko isala, Manong Nemy. Ti babae nga ipatpateg ko. Request ko na ita, Manong Nemy. Ket napangko nga rod inalop. May I dance with you? My love, siksikan Darwin? Yeah. Kunaklano saan kang mag-isala ita nga GS Prom tayo ha, Annabel. Yung takasan no, ket sigamat ngamin ti kang runaan nga operator iti sound system tayo. Sige Maya, naglaing ka. Siga ti operator iti sound system tayo. Request ko dito ya kanda. Jak tumao mga gayayat kang ka. Kensyak gamin tinangital kanda iti light and sound system. Iti eskwela tayo, Annabel. Dahil tabat kami nga talagat paglaingam Darwin. Amom. Kahit kung tutimandaan iti kabukbukudan nga banda. Ha? Agasumbul kan to? Iti banda? Kahit kung tutimandaan ti banda. Ti Darwin's Light and Sound Band. Timaadaan ti Light and Sounds. Kanwan gaya, Annabel. Happy Valentine's Day. And I love you. Allah ni daytoy. Rabrabakin nak manay. Sa anak ka mga nabrabak, Annabel. Siyak din ang pili din ay nga madamang matpatpatukar. ILOCANO version the Endless Love. When? Isun tagbali nga team song ta, Annabel. Team song? Kabuti patpatag ka, tiawang pating ka na. Di kanto ka uma, nga ipating. I love you, Annabel. Sabay tabi kanto Huwain Manong Nemy nakaragragsak ka nakaragragsak kami ngagpadpada kani Annabel ididaydi nga rabi Manong Nemy. Naging ga Manong Nemy nga naggraduar kami iti high school. Kalpasan ti programa Manong Nemy panag-aawidanen digiti matendar iti graduation programs. Annabel, mabiglaeng. Ay, Darwin, happy graduation. Kastamat kang ka. Umay ka dyan bala makipaala ko na kumaangim. Siyempre, agpaala kayo met. Umayak tong malada waktu laeng. Sige, orayin ka Darwin. Sige Darwin, bye. Ay lalala, umay ka nanak. Darwin, agur orayin dyan pagluganan tayo nga tricycle. Nanang, maasawak to nga ta ni Annabel. Jesus apo ya, kanadar-daruyo la iti high school. Ngam apa nga dadan ti pampanunutem. Anak, san tayo nga maikari kadakwada. Makaradwar ka laki diti muno. Di ako pagkit amot ni magbagakon. Ninanang met. Ala ulitin nyo. Makaradwar laki din ni Annabel iti college. Sidinto ta si ka, agpatingga ka lang ti sekunderya. Ngam sa anak tumapukahon tinamnaman nanang. Asawa ekto ni Annabel. Sige yan, isok ko lang. Hindi ba katahano na kung dito yung balay, Manong Nemy, tatang, da kayo di kang runan nga pangisagutak ti diploma. Ay, nagyaman ak Darwin Marok. Naira na nga, adada uncle mo nga sido, nga taga Aurora. Ay, dito na uncle mo na Ay, uncle, kablawang ka Darwin Marok. Agyaman ang uncle, imbag matimbay kayo. Naling kagayam ti electronics. Umay ka jay lugar mi. Tumulong ka iti shop digiti kasinsin mo. Nasadya ka ito nagbasa. Anya? Ay, ang peso ta, Angel? Naka din yung pagkakasangang peso Marok. Upo na yan, di ba naka-edoran-dorana? Hindi, saan na kayo ninimbitaran? Kada na graduation ko, Angel. Kaya nairan na gandakan dito. Mailiwag man kami ginitatang mo. Ito, itatang mo nga, di ba lang sursurat? So, kay Maya,
Kahit niyaroon na namin nga graduation mo. Kahit nabayag kami nga nagsasarita kinitatang mo. Kinakamagis. Kahit baga na nga na pinilpilit yung pinalubusan na graduate high school. Di kaming kamagis ko kit ko ay. Awan-uni interest na ti panagbasa kit iramraman na kayo matin nga kaanak ka. Ngayon di kasinsin mo. Saya. Adabukod doon nga siya. Segment electronics. Kaya no talaga nga nalaing kahit electronics, nayuan ang ti among barok. Jesus, nagkita kang nga Darwin kat handagor uray kang naran niya nga masakbayang barok. Ay, gawa na ka na kayo, Angkel. Imbagpay ka na kayo, Angkel. Alala, sabon ulitin pa nita. Nga imbagpay ka niya. Umay ka din. Tane, ay, kabagais. Katrugyan tayo na. Itmang itasarkan ti mainom ka nagiti pulutan. Dahil mala kaldereta, kilawan kan suwang nga kaling ti itasar mo. Ikabutan na bayag ako nga saan nga nagpulutan ka naginaom. Sige nga, Angkel, thank you. Ken inaksangon na doon pang sa nga ili. Ken pambarag matan nga awatan na kiti regalo da kanya. When Manong Nemy napangkungarod inalup ni Annabel ket in request ko no anya iti mapatukar nga sumarno tapno de kasta ket talagang mapangko isala Manong Nemy ti babae nga ipatpateg ko. Request ko na ita Manong Nemy ket napangkungarod inalup. May I dance with you? My love, siksikan to. Darwin? Yeah. Kunaklan no saan kang mag-isala ita nga GS Prom tayo Annabel. Yung takasan no ket sigamat ngamin ti kang runaan nga operator iti sound system tayo. Sige Maya. Naglaing ka. Sikati operator iti sound system tayo. Request ko dito akanda. Jak tumao mga gayayat kang ka. Kensyak gamin tinangital kanda iti light and sound system. Iti eskwela tayo Annabel. Dahil tabat kami nga talagat paglaingam Darwin. Amom. Kahit kung tuti magdaan iti kabukbukudan nga banda. Ha? Agasambul kan to? Iti banda? Kahit kung tuti maadaan ti banda. Ti Darwin's Light and Sound Band. Timaadaan ti Light and Sounds. Kanwan gaya Annabel. Happy Valentine's Day. And I love you. Allah ni daytoy. Rabrabakin nak manin. Saan ka magrabraba ka Annabel? Siyak din ang pili din ay nga madamang matpatpatukar. ILOCANO version The Endless Love. When? Isunod bali nga team song ta Annabel. Team song? Kabuti patpatag ka ti awang pating ka na. Di kanto ka uma nga ipatig. I love you Annabel. Sapay tabi kanto When Manong Nemy nakaragragsak ka nakaragragsak kami ngagpadpada kini Annabel ididaydi nga rabi Manong Nemy. Naging ga Manong Nemy nga naggraduar kami iti high school. Kalpasan ti programa Manong Nemy panag-aawidan ng digiti ng matendar iti graduation programs. Annabel, mabiglaeng. Ay, Darwin, happy graduation. Kastamat kang ka. Umay ka dyan balay makipaala ko na kumaang siyempre agpaala kayo met. Umayak tong malada waktu laeng. Sige, orayin ka Darwin. Sige Darwin, bye. Ay lalala, umay ka nanak. Darwin, agur oray yung jay pagluganan tayo nga tricycle. Nanang,
maasawak to nga ni Annabel. Jesus apo ay kanadardwaro iti high school. Ngam apa nga dadan ti pampanunutem. Anak, saan tayo nga maikari kadakwada? Makaradwar ka laki dito wano hindi ako pagkit amot ni bagbagakon. Hindi na hanang met. Ala ulitin nyo. Makaradwar lagi din ni Annabel ti college. Sinito ta si ka. Agpatingga ka lang ti sekunderya. Ngam sa anak tumapukahon tinamnaman na ng asawa ekto ni Annabel. Sige yan. Isok ko lang. Hindi ba kadano na kung dito yung balay, Manong Nemy, tatang, da kayo tikang runan nga pangisagutak ti diploma, ay nga Agyamankami Darwin Marok, naera na nga, adada uncle mo nga sido, nga taga Aurora. Ay, dito na uncle mo na Ay, uncle, kablawang ka Darwin Marok. Agyaman ng uncle, imbag matimbay kayo. Naling kagayam ti electronics, umay ka jay lugar mi, tumulong ka, iti shop, digiti kasinsin mo, nga sadya ka tun ngagbasa. Anya? Ay, ang peso ta, Angel? Naka din yung pagkakasangang peso Marok. Upo na yan, di ba naka-edoran-dorana? Hindi, saan na kayo ninimbitaran? Kada na graduation ko, Angel. Kaya meron na kandakan dito. Mailiwag man kami ginitatang mo. Ito, itatang mo nga, di ba lang sursurat? So, kaya mayak. Kaya meron na naman nga graduation mo. Kaya nabayag kami nga nagsasarita kinitatang mo. Kinakamagis. Kaya baga na nga na pinilpilit yung pinalubusan na graduate ti high school. Di kaming kamagis ko kit ko ay. Awan-una interest na ti panagbasa kit iramraman na kayo matin nga kaanak ka. Ngayon di kasinsin mo. So saya. Adabukod doon nga siya. Segment electronics. Kaya no talaga nga nalaing kahit electronics nayuanam ti among Marok. Jesus. Nagkita kang ka Darwin kat handagur uray kang naran niya masakbayang Marok. Ay, gawa na ka na kayo, Uncle. Imbagpay ka na kayo, Uncle. Alala, sabon ulitin ba nita? Nga imbagpay ka niya. Umay ka din. Tani, ay, kamagais. Katrugyan tayo na. Itmang itasarkan ti mainom ka nagiti pulutan. Dete mala kaldereta, kilawan kan suwam nga kaling ti itasar mo. Ikabutan na bayag ako nga saan nga nagpulutan ka naginaom. Sige nga Uncle, thank you. Ken inaksangon di kada dumang pang nga ili. Ken pambarang matan na nga awatan di kiti regalo da kanya. Kastaw na itiragsak ko Manong Nemy. Idi tanagayam Annabel, iti kasasaritak, iti cellphone. Nagdamdamag may panggap Manong Nemy, no libre kami iti day tangal daw nga birthday na. Kani sumaten ti panagpaala na iti graduation na. Nagraduaran Manong Nemy. Saan nga napuputan? Wain Manong. Kang kanayon kumat nga malaglagi, ngam gabuta busy Manong Nemy, Jack Pulos, na ikalikagom nga padasin ko mga amuan ti cellphone number na kumusta mata ni Suna ken amuan ti address na tapno masuratak kuma huno saan kad inak kuma sumarong kari di balay da tapno agdamagak. Palampalanok Manong Nemy iti panang schedule ko dayta nga gundaway ngem ison ti mawag kadakid daw Manong Nemy ti serbisyo mi kadi bagak ken kuanang all the time. Aramidag ti amin na kapipintasan iti daytang okasyon ti light and sound. Huwain Manong Nemy Slander Band. Kinasaritak nga rod Manong Nemy dagiti empleyadok na naruna dagiti crooner ko Manong Nemy, dagiti singer ko, dagiti membro iti banda, membro kadagiti agipakat kadagiti light wano silaw Manong. Huwain kahit nakasapsapa kami nga napan nang-install, nakasapsapa kami Manong Nemy nga napan iti pakaangayan ti party. Kadi dumteng Manong Nemy dayta nga rabii ket dimteng iti gundaway nga engkamanen panagsala. Manong Nemy, tay kalalaingan nga para duet mi Manong Nemy iti pinagkantak.
Ket kinantada Manong Nemy ti Timsong Mi ken ni Annabel ti Ilocano version Manong Nemy ti Endless Love. My love, siksikan tulaeng May I dance with you, Annabel? napatpatke. Sure, Darwin. Wow. Ilocano version ti Endless Love, ha? Request mo manin? When? Malagip mo? 5 years ago. Idi damo tagsala. Idi Valentine's Day. Idi third year high school ta. Iso man ang data. Para ken ka. Para ka na tangadwa. Naglaing digiti kroner mo Kasla original. Oh, gar ka. Request ko mismo ida. Singer tinemers dahil kita. The Clarence kini Regine. Kati. Happy birthday, Annabel. Thank you. Happy graduation. I love you. And advance happy wedding. Advance happy wedding? Sino tagkasar? Si Kakensya. Anya? Uy. Anay ko, kudot ka ba? Gunggunam. Sutil. Ipaspasarak ko na. Anya tamok. Kamangan no. May karigakan ka. Agabrudak pa Darwin. Ha? Agabrud ka? Oh. Agur orayak no kasta. Agur orayak tumeken ka, Annabel. Agur orayak. Iti pa nagsulim. Kantua baybayan sapay tabi kanto. Dayjay manen Manong Nemy timbilang kumanen na akararagsakan na pasad tibiyag ko. Ti babae Manong Nemy nga ingkarik nga isunto kat isunto tagnanayon nga nakipatpateng ni Annabel. Nga iso ti maysa kada ginagdad kanyak ti inspirasyon tapno matungpal ko terapap ko. Itinikodan ni di Manong Nemy ti panangoblag ni tatang kanyak nga saan kun nga ituloy ti agbasa. Imbaglaki din Manong ta nagbalinak nga makulit ken nakapaggraduarak ti high school. Naipakat ko dagiti amok Manong Nemy talento nga insagot ni Apo Diyos kanya. Nanayonan dagiti amok Manong Nemy aging ga. Nansiyak iti makunangin mo na nga nag-assemble iti video okay dito probinsya mi. Nga di kasikat na Manong Nemy may ibusan kami kadagiti maupupaan. Kanadaan kami iti banda Light and Sound Manong Nemy nga saan kampulos mapukawan iti aldaw nga pagtukaran Manong. Naglupos Manong Nemy iti biyag mi. Siyempre Manong Nemy iti kinakurapay nga adda kada kami iti amakon nga na sangkasapulan sangkapuyan. Pimintas ti biyag mi. Kaya nagtultuloy dayta Manong Nemy nga negosyo mi. Nagsardeng laeng iti kapig sa ti lockdown Manong Nemy gabuti pandemya. Ngam kada gito'y manen Manong Nemy kat talaga nga da kami manen ti kasikatan nga makuna. Uwain Manong Nemy kat siyempre nagtultuloy met ti komunikasyon mi kini Annabel. No mampayawan ti makuna nga formal nga relasyon mi Manong. Ngem awa matimadamag ko nga karelasyon nga sa bali. Naman pa sa anak ba nga naklon nga makun ko na nga mamuk nga baraken ko na. Ketsyak ti boyfriend na. Para kanyak ketsyak ti nga iso ti girlfriend ko. Kapot itagdama Manong Nemy agtrabaho ita ni Annabel sa Dubai ket bayat nga gururayak keng kuanam. Intultuloy ko tinagnegosyo. Ti panagpaupa kiti video okay, Light and Sound Manong Nemy kan ti banda. Nga dagitoy Manong Nemy ket nagsardeng lang idi ta kabig sa ti lockdown. Ngem kadagitoy akas na ko nakitay. Alamanen, uso manen Manong.
Kaya dagitoy, agraman ti pwestok, Manong Nemy, dagitoy nga talaga ti pakakit kita ti bunga, itinak panagbaligi. Iti simple lang ang ambisyon ko, nga may sa nga electronics, Manong Nemy. Edi bagbaga idi ni tatang Manong Nemy nga on tumadlat sa Sabina ta sang kunto nga maipakat no makapaggraduaran. Ngem awawaten na data nga may sa bindot. Gabuta sa sinuman, dagiti addaan iti adal, ngayon paay ni Apo Diyos, maipakat. No pa damit, dagiti nakaadal ako nada, ngayon saan damat nga mong amin nga ipakat. Dahito nga rod, ti pagkasalita ak Manong Nemy. Simple lang, nga mamok, nga damat may batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. No ti may nga tao ket agpursigi kanadaan tinapigsa nga determinasyon. Agbaligi. Basta lagi di tay patungpal na dayta nga targagay na. Saan tayo nga maupay, saan tayong agsanod. Magnatayo, ipagnatayo, aramidan tayo, agpursigi tayo. Ta saan na tayo nga baybayaan ni Apo Diyos. Kadno pa'y anakad adon di kakompetensya at kasto nga negosyo, Manong Nemy. Ngayon saan ka malatawa na mapukawan. Makatulong nga karagiti awanan iti pampanggadan, makatulong nga Manong Nemy dagiti awan ti pagsapulan, kabuta adamat lata dagiti umay at apno di kasta katulong kita. Ado dagiti pangibagbaga Manong Nemy nga saan kun nga ururain ni Annabel. Tang-agara magkanon ti sa bali. Hante ko na akon. Idi pa ubing kami ka na Annabel. Ingkari ko ni tibagik nga isukit isunto. Nilaeng ngayon kasat no kas pagarikan ta saan nga matong paleta. Ngayon patcheck Manong Nemy. Nga dakam tumatlaeng. Imbitarang kanto. Kansi kanto balin nga may sa kadigit tininong mi Manong Nemy. Intundum teng data nga panaway. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Darwin iti Ilocos Norte. Thank you mat kang ka Darwin, iting ka pa naggasurat, iting ka pa nangiburay, dato'y pudpudno nga pakasalitam. Kaya dalawan, aguni kan tulat ta. Amo mo ti cellphone number ko. Yung may kamatin pi mas pasyar. Kaya aguni ka ito, nakaspagarigan ta. Agsumangpetan ni Annabel, kat maangay ito ti partiyo. Ito, may kamtumata, tumulong agkanta. Kaya dumteng ti kalay sayo ka ni Annabel, adakam to. Adakam lata tilikodam. Darwin, and congratulations. Pumakada kam nga ruden, into bigat, sabalin tumarin nga pakasalitan, lagip tinapalabas din tayo ibasa, at ito'y matenti magahim yun ni Manong yun Nemy Ruiz, pangibat-batin rin pag nga oras, kada kaya nga sa kapada, babay na po.